Ngoba uzokhuluma nawe kuyithanda kama upastor Ningi sexoliseke ngomsindo ozwakalayo weekend abantu bajabulile ziyabuyela ngaphandle ziyaphenduka bajive abantu iphuzo kunje kodwa ke thina sibheka indaba lamaphupho kafushane kodwa ngicele kuwena ukuthi subscribe ku channel bese kulike le video like namanye ama video inamba yami ikhonela ukuthi ungangifonela kodwa ngiyacela ukuthi ungifonela akube ukuthi usubscribe akube ukuthi uyalike ukwenzela ukuthi phela ne channel ikhule ungaboyiswena nje usizakala kuphela ukuthi ube ngwasizi ngapha yebo kubalekile nanokuthi okwesibili siyacela ukuthi abantu uma ukuthi unawo amandla unganikela inamba i-account ikhona unganikela ngaloko ungazi unikela ngakho as little as u10 noma lokho suke nje ufisa ukunikela ngakho iBhayibheli lithi ubusisiwe onikele thokoza ungaziphoqi ungaziphushi when you feel ukuthi ufuna ukupha then unganikela. Number 3 uma ukuthi udinga umuntu ongakusebenzela endlini engadini mhlawumbe ekorobhele kuthanyelele uwashele kayinele noma uwazi la kuqhashwa khona is either domestically noma la kuqhashwa khona nje enkampani ethize sinabantu abadinga umsebenzi abaningi kanza ukuthi ngiyacela ungithinte kule nombolo ekhona ukuze uthi hayi no ngifuna umuntu ozongisiza endlini especially if you are around Gauteng ngifuna umuntu ozongisiza endlini noma ngifuna umuntu ozongisiza eshop noma ngifuna umuntu ozongisiza ecompany nami noma ngazi umuntu odinga abantu sikwazi ukuthi abantu bathole umsebenzi lana kwethu kubi kakhulu abantu balambelela ngaphandle sibheka namhla iphupho la lika rich Huwele ngicanga isihuwele I'm not sure uthi ke sibonge mina ke ngiphuphe izinyosi eziningi kodwa ke bezingangincinzi izindiza nje zihlangene zigcwele yonke indawo yabona sike sakhuluma ngeinyosi kodwa ke sike sakhuluma ngojulo weinyosi sikhuluma kakhulu ngojulo nazi inyosi esathi ukhuluma kafushane kodwa ke sasihluke sihlanganise nje namanye amaphupho nje la senza uphupho leinyosi kuphela sifaki lutho ingako ngithi uma unephupho elide kakhulu ngifonele manje lifisha likhuluma into kodwa ngilokhuze sizwathi senze ukuthi kube lutho nabanye mabeyicinga lento bayithola ngoba masiphendula sithi inyosi iloku naloku usho ukuthi yabona bese kuba nzima ukuthi itholakale umuntu mayisesha lento so to make it easier asidile ngephupho eli1 per video. So uma uphupha la inyosi upha usithatha njengoluhle noluvame ukubika ubumbano lomndeni lolu ngabika ukusebenza ngokubambisana nabanye abantu ngaphinde libika ingcebezayo uma zingakwenzi lutho olubi kepha zithuthezela nje uju zithutha siyalapha nazithatha yabona luhle kanjalo. Number 2 uma uphupha izinyosi sizingathi thina upha kwesikhathi oluvame ukuchaza amathongo noma abaphansi abalele noma ke abakenabanga sekikakhulu azimazi ngakwenza lutho lubi yabona. Kanti ke okwesi3 uma inyosi uyiphupha uphawu olubi mazi kugijimisa zikuhlasela noma zikudinyela ngoba lokho kungabe kuchaza ukuthi mhlawumbe ngasubhekane nolaka lwamathongo nolaka lwabaphansi nolaka ledalwa yabona. Number 4 uma uphupha inyosi uphawu olubi mazi kusukela zikuhlasela zikudinyela olungabe lichaze ukuthunyelwa mhlawumbe ngamabutho nanokuthi mhlawumbe usikuzobana nesikhathi esinzima empilweni. Number 5 uma uphupha inyosi uphawu olubi mazi kusukela futhi zikuhlasela zikudinyela olungabe lichaza ukuthi kumele uqaphele ngoba kunabantu abahlangene ngawe futhi abazokulimaza uma bengatholi ithuba. uDeuteronomy 1 verse 44 uthi ke and then Amorites which dwelt in that mountain came out against you and chased you as bees do and destroyed you in Seir even unto Hormah. Kanti asiphethe ngokuthi uma uphupha inyosi uphawu lubumazi zikubungele futhi zizama mhlobo ukukuhlaba noma zikuhlaba ngoba lokusho ukuthi uzokwenza abantu abaningi ababi futhi abazimisele ukwenza kabi. Psalms 118 verse 12 futhi ke they encompass me about like bees they are quenched as the fire of thorns for in the name of the Lord I will destroy them.
Siyabonga ke besibheka nje udaba lwenyosi. Subscribe ku channel yakhe le video le bese uqinisekisa ukuthi every day uyabuya ku channel khona ama video sewafakile. Unganikela ku channel uma ukuthi umuntu obalance kahle financially siyakucela unikele ngo R10 noma ngaphezulu ngalokho kuvela uthandweni. iBhayibheli ithi ubusise unikele ethokoza nanokuthi ke uma ukuthi ke ufuna umuntu ozokusebenzela isale kitchen ozokayina enzeni umsebenzi domestic worker noma wazi umuntu ofuna domestic worker noma wazi la kuqhashwa khona enkampani ethize siyacela ngene ukuthi usese le number yami ukungifonela ungitshetshazi umuntu ofuna umsebenzi sixhumanise nabantu ngoba baningi kakhulu nganza ukuthi abantu abafuna umsebenzi ngaphandle and bahleli ngicathi nawe now it's time to play a role in making sure ukuthi abantu abangasebenzi bayakwazi besizakala. Siyabonga.